Okay, Umuhoro Sports TV twagarutse baba we twagarutse kugira ngo turebere hamwe noneho weekend ukuntu imeze ndabasuhuje mwese abakurikiye Umuhoro Sports kabisa. Umuhoro Sports TV narababwiye ati iyi ni channel yanyu igerageza kubazanira ibivuga ku mugabane w'Iburayi. Nababwiye yuko hano ni ku mugabane w'Iburayi honyine niho uzajya usanga amakuru agiye atandukanye, ariko cyane cyane twebwe tukibanda ku mashampiyona agiye akomeye. Uziyumva hano uri umufana wa Manchester United, wisanga hano uri umufana w'ikipe ya Chelsea, wa Arsenal, Liverpool, Tottenham, Man City ndetse n'andi makipe agiye atandukanye, ariko cyane cyane no muri Espagne, muri Bundesliga hose tuzajya tugenda tugira gute tugerayo. Rero uyu munsi tuje kuba twarebera hamwe shampiyona yo mu gihugu cy'Ubwongereza izakomeza ku munsi w'ejo. Shampiyona mu gihugu cy'Ubwongereza izakomeza ku munsi w'ejo, ariko utibagirwa yuko uyu munsi hariho umukino umwe rukumbi w'ikipe ya West Ham United ndetse n'ikipe ya Chelsea. Ikipe ya Chelsea iraza gusura ikipe ya West Ham kugira ngo barebe uburyo bakitwara neza. Mwibutsa yuko match yabanje ikipe ya Chelsea kabisa yanganyije n'ikipe ya Crystal Palace. Rero uyu munsi ikipe ya West Ham igiye kuba yagira gute yakwakira ikipe ya Chelsea The Blues. Chelsea yagiye isinyisha abakinnyi bagiye batandukanye, ariko nkuko birimo kugenda bivugwa nuko umusore usigaje kwinjira n'umusore witwa Alejandro Garnacho, akaba ari nako barimo kwitegura kuba barekura umusore witwa Nicholas Jackson akerekeza mu ikipe ya Aston Villa. Rero ikipe ya Chelsea irakina uyu munsi ikina n'ikipe ya West Ham United ku kibuga cy'ikipe ya West Ham. Rero ku munsi w'ejo twerekeza ku munsi w'ejo none turebe ese ni ibihe bihari mu gihe muri Premier League. Nkubwira ati Chelsea ni kini uyu munsi na West Ham. Ku munsi w'ejo hazakurikiraho match y'ikipe ya Manchester City saa 7:30 izakina n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Ku isaha y'isa 10 FC Bournemouth yakire ikipe ya Wolverhampton Wanderers, ikipe ya Brentford yakire ikipe ya Aston Villa. Ku isaha y'isa 10 Burnley yakire ikipe ya Sunderland, ikipe ya Arsenal ku isaha y'isa 12:30 Arsenal izakira ku kibuga Emirates izakira ikipe ya Leeds United. Twerekeze ku munsi wo ku cyumweru. Ku munsi wo ku cyumweru ikipe ya Crystal Palace izakira ikipe ya Nottingham Forest ku isaha y'isa 9. Noneho ikipe ya Everton yakira ikipe ya Brighton, ikipe ya Fulham yakira ikipe ya Manchester United ku isaha y'isa 11:30 ku munsi wo ku cyumweru. Mu gihe ku munsi wo kuwa mbere ikipe ya Newcastle igiye no kubagurisha witwa Alexander Isak mu ikipe ya Liverpool ku kibuga kabisa. Ku kibuga cy'ikipe ya Newcastle izakira ikipe ya Liverpool The Cops. Newcastle izakira ikipe ya Liverpool ku isaha y'isa 3 za nijoro ku munsi wo kuwa mbere. Akaba ari gutyo mu gihugu cy'Ubwongereza bimeze. Nakubwira ngo niba witwa Alexander Isak yifuza kwerekeza mu ikipe ya Liverpool ntago biri buze gukunda mu gihe ikipe ya Newcastle irimo kwitegura umukino ku munsi wo kuwa mbere. Rero ikintu gihari nuko iyi deal witwa Alexander Isak iraza kuba yashoboka, ariko iraza gushoboka ari uko bamaze kuba bakina umukino w'ikipe ya Newcastle ndetse n'ikipe ya Liverpool ku munsi wo kuwa mbere. Nubwo Alexander Isak ashobora kutazakina, ariko igihari nuko bagomba kuzasoza iyi deal ari uko iyi match imaze kuba yarangira. Uyu musore rero witwa Alexander Isak nawe akanya kariko kose azerekeza mu ikipe ya Liverpool. Ari nako ku munsi wo kuwa mbere tubigaruka nanone ikipe ya Newcastle izakira ikipe ya Liverpool. Akaba rero ari gutyo shampiyona ku munsi wa kabiri zaba ihagaze. Wenda kugira ngo ubirebera hamwe neza tugiye kuba twarebera hamwe ama equipe cyangwa se ibihari mu ikipe uko zigiye kuba zakina. Nk'ubu ngubu ikipe ya Liverpool defending champion, ikipe ya Liverpool ifite ikibazo cy'imvune cy'uyu musore witwa kabisa ni Jeremy Frimpong. Rero bamuguze aje kuba yasimbura witwa Trent Alexander-Arnold wagiye mu ikipe ya Real Madrid, ariko ikintu cyari nuko n'uwitwa Conor Bradley nawe ngo afite ikibazo cy'imvune. Bikaba bivuze yuko rero uyu musore witwa Jeremy Frimpong nawe agomba kutazagaragara ku mukino w'ikipe ya Newcastle n'ikipe ya Liverpool. Ubwo nyine akaba ariyo makuru ari mu ikipe ya Liverpool mbere yuko yinjira muri uyu mukino. Ikindi kandi gihari nuko umusore witwa 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 ameze neza, Mo Salah ameze neza, Ryan Gravenberch ameze neza, abasore b'ikipe ya Liverpool Virgil van Dijk ameze neza, ariko ikintu cyari nuko nanone bifuza umusore witwa 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 w'ikipe ya Crystal Palace.
ubwo rero twari tuvuze kuri uwo mukino w'ikipe ya Newcastle, noneho kadusubira inyuma twerekeza ku mukino w'ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Leeds United. Ikipe ya Arsenal izakira ikipe ya Leeds United, ariko amakuru ari mu ikipe ya Arsenal nuko umusore witwa 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 nuko Mikel Arteta amaze kuba yabitangaza ntabwo uyu musore azava mu ikipe ya Arsenal. Ndabisubiramo, amakuru ari mu ikipe ya Arsenal, uyu musore witwa 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 byavugaga yuko ashobora kuba yagira gute yasohoka mu ikipe ya Arsenal, ariko ikintu cyari nuko ngo Mikel Arteta amaze kuba yatangaza yuko 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 ngo kereka naza akamwibwira yuko we ku giti cye ari we ushaka kuba yagenda, ariko ikintu cyari nuko 𝐿𝐿𝐿𝐿 ngo nta hantu azerekeza, dore ko bamwifuzamo ngo mu backup wa Gabriel Magalhaes rero kabivuga yuko ngo we nkuko asanzwe asigaye muri iyi minsi agira imvune, kabivuga yuko ngo umusore witwa 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 akaba ashobora kuzamubera umubackup mwiza mu gihe witwa William Saliba bamuzaniyeho umusore witwa Christian Mosquera. Witwa Ben White nawe akaba afitemo akantu gace ariko ntabwo bikaze cyane, ntabwo imvune ikabije cyane, ndetse n'uwitwa 𝐿𝐿𝐿𝐿 nawe bakaba bitegura kuba bagira gute bamubaga imvune yagize mu ivi. Witwa Gabriel Jesus waracyari hanze y'ikibuga. Ikintu cyari rero nuko umusore witwa Leandro Trossard nawe ngo bamaze kuba bamwongera umushahara kugira ngo arebe uburyo akomeza kwitwara neza. Andi makuru mu ikipe ya Arsenal nuko umusore bamwita Rodrigo Goes nawe ngo ikipe ya Arsenal irimo kuba yagira gute yareba uburyo ishobora kuba yamutwara, ariko ngo option ishoboka nuko ikipe ya Arsenal ikaba yifuzaga witwa Morgan Rogers ikipe ya Aston Villa, ariko ngo ikipe ya Tottenham ikaba igiye kuba yamusimbuza witwa James Maddison wamaze kubagira ikibazo cy'imvune. Rero ikipe ya Arsenal ikavuga iti n'ubundi twamaze kuba twagura 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿, ahubwo ikintu cyo kurebera hamwe nuko twareba uburyo twashaka umusimbura wa 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 rero akaba ari umwataka wari usanzwe ari nimero ya mbere mu ikipe ya Arsenal, ariko nyuma yuko bazanye witwa Victor Gyökeres bisa naho witwa 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 afite cyangwa se ari hanze y'ikibuga nyuma yuko yagize iyi mvune, agomba kuzagira gute agomba kuzamara hanze byibuze hagati y'ukwezi ndetse n'amezi abiri adakinira ikipe ya Arsenal kubera ikibazo cy'imvune. Akaba ariyo impamvu rero ikipe ya Arsenal ishaka umusore witwa Oli Watkins kuba yamukura mu ikipe ya Aston Villa. Akaba rero ari amakuru ari mu ikipe ya Arsenal. 𝐿𝐿𝐿𝐿 yamaze kuba asinya ikipe ya Arsenal, bitekanyijwe yuko uyu munsi ari buze kuba yakora ikizamini cy'ubuzima kuri 60 ziyongera 8 zizaza nka add-ons. Akaba rero ari gutyo bimeze, azasinya amasezerano y'imyaka 5. Umusore rero ufite imyaka 27 akaba akinira ikipe y'igihugu y'ubwongereza 𝐿𝐿𝐿𝐿, akaba azajya yambara nimero 10 mu mugongo. Rero here we go, uyu musore witwa 𝐿𝐿𝐿𝐿 bidasubirwaho araza kuba ari umukinnyi w'ikipe ya Arsenal, dore yuko umukino w'ikipe ya Crystal Palace yaraye ikinye, uyu musore ntabwo yigeze awugaragaramo kubera yuko yararimo kwitegura kuza gukora medical mu ikipe ya Arsenal kugira ngo yerekeze hariya ku kibuga Emirates Stadium, aheruka akiri umwana muto akiri muri academy ikipe ya Arsenal. Rero gapapu batewe cyangwa se ikipe ya Arsenal yateye ikipe ya Tottenham nuko 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 amaze kuba yaba umukinnyi w'ikipe ya Arsenal the Gunners. $60 zishyurwa kashi, 8 zizaza nka add-ons. Ikindi kintu gihari tuva kuri iyi match nuko Leeds United ndetse n'ikipe ya Arsenal zigomba kugira gute, zigomba kuba zahura, ariko guhura kwazo biraza kuba bisobanuye yuko ikipe ya Arsenal ngo imaze kubashyira hanze abakinnyi byibuze bashobora kuzagaragara muri uyu mukino mwiza. Bashyizemo David Raya, umusore witwa Gabriel Magalhaes ndetse n'uwitwa William Saliba mutima defense. Kuri kabiri bashizeho Julian Timber, kuri gatatu bashyiraho Ricardo Calafiori, hagati mu kibuga bashyizemo umusore witwa Martin Odegaard ndetse n'umusore witwa Martin Zubimendi. Kuri karindwi bashizeho Bukayo Saka, 11 bashyiraho Gabriel Martinelli. Bakavuga bati byashoboka yuko umusore witwa Leandro Trossard yatangiriye iyi match, ariko bakavuga mu Martinelli niwe ugomba kuba yakina, noneho Victor Gyökeres akazagira gute akazataka izamu. Akaba ari gutyo bimeze mu ikipe yanyu y'ikipe ya Arsenal irimo kwitegura umukino w'ikipe ya Leeds United. Kategeze ibyo Mikel Arteta aribuze kuba atangaza, ariko ikintu cyitezwe muri uyu mukino nuko ikipe ya Arsenal igomba kuba yatsinda ikageza amanota 6 mu gihe ikipe ya Liverpool yaba itarakina. Ikindi kandi ikipe ya Manchester City zaba yamaze kuba yatsinda nayo izaba iri imbere ikipe ya Arsenal. Bivuze yuko Man City ikipe ya Tottenham ku isaha 7, Arsenal igakina ku mugoroba waho,
bivuze ko ikipe Arsenal nayo igomba kuzatsinda, ariko sizatsinda gute. Ikintu cyitezwe nuko witwa 𝐿𝐶𝐄𝐆𝐋𝐿 agomba kuba yatsinda igitego akigaragaza apana kubeshya abantu. Tuganire kuri ku ikipe ya Manchester City buza gukina ikipe ya Tottenham. Amakuru ari mu ikipe ya Manchester City nuko uyu musore witwa Ruben Dias amaze kuba yakongera amasezerano azamugeza 2029 ari umusore w'ikipe ya Manchester City. Ruben Dias nyuma yo babibonye yuko uyu mugabo witwa 𝐿𝐶𝐄𝐆𝐋𝐿 gusohoka mu ikipe ya Manchester City nyine bisa naho byarangiye, rero uyu musore witwa Ruben Dias asinye amasezerano azamugeza 2029 ari umusore w'ikipe ya Manchester City. Ikintu cyo kwitega ku munsi w'ejo kwa gatandatu nuko ikipe ya Manchester City umusore witwa Erling Braut Haaland yatsinze ibitego 2. Ikipe ya Manchester City ifite amanota 3. Ikintu cyo kwitega nuko Man City izatsinda kuzatsinda kageza amanota 6 igakomeza kuba yayobora, cyangwa se witwa Haaland akwazongeramo ibindi bitego ukazisanga atsinze ibindi bitego nka 2 cyangwa igitego kimwe akoze ibitego 3 mu gihe 𝐿𝐶𝐄𝐆𝐋𝐿 agarukagaho mu kanya nta gitego afite. Ubwo rero ikintu gihari nuko uyu musore nawe turaza kumwitega muri iyi match. Ikipe rero ya Tottenham ndetse n'ikipe ya Manchester City bagomba kuzakina, ariko ikipe Tottenham ntabwo ari ikipe none iri hasi cyane kuko ifite umusore witwa Richarlison ameze neza, ifite umusore witwa Mohamed Kudus ameze neza. Rero ikintu gihari nuko ikipe ya Tottenham kabisa igomba kuzagira gute, igomba kuzitwara neza kuri uyu mukino. Rero nanone kandi ikipe ya Tottenham irimo kureba uburyo ushobora kuba wasinyisha witwa 𝐋𝐄𝐆𝐋𝐿 w'ikipe ya Manchester City. Niba 𝐋𝐄𝐆𝐋𝐿 azatangira muri uyu mukino agakina simbizi, ariko ikintu gihari nuko nyuma yuko bamaze kuba babura witwa 𝐿𝐶𝐄𝐆𝐋𝐿 bakubiswe papa n'ikipe ya Arsenal, ikipe ya Tottenham izinjira muri uyu mukino kabisa ishaka umusore witwa 𝐶𝐄𝐆𝐋𝐿. rero bibaye ngombwa azakina, ariko nibitaba ngombwa ntabwo azakina ku ikipe ya Manchester City ifite abakinnyi bagiye batandukanye ba Omar Marmoush, ifite ba Jeremy Doku yamaze kurekura Jack Grealish mu ikipe ya Everton, ifite abakinnyi bagiye batandukanye bose bafite, nubwo yifuza umuzamu Donnarumma ngo Ederson Moraes bamurekure, ariko umuzamu kabisa Twitege akaba agihari neza cyane. Rero ikintu cyari nuko Manchester City na Pep Guardiola bifuza kuba bagira gute batwara igikombe cya shampiyona. Reka tubyitega muri iyi weekend, turaza kuba twabigarukaho nanone mu masaha yacu ari imbere. Tuzagaruka mu kanya gato turebera hamwe ibintu bihari. Ikipe ya Manchester United nayo ukuntu ibintu bimeze, ikipe ya Manchester United nayo igomba kuzagira gute, igomba kuzaja ku kibuga 𝐿𝐶𝐄𝐆𝐋𝐿 Cottage, ku kibuga cy'ikipe ya Fulham. Manchester United igomba kuzagira gute, kuzaja igiye gushaka intsinzi nyuma yuko umunsi wa mbere wa shampiyona yatsinzwe n'ikipe ya Arsenal. Manchester United igomba kuzaja gutsinda ikipe ya Fulham nayo bitoroshye, kuko ikipe ya Fulham nayo ntabwo ari ikipe wavuga ngo wapfa kuyikubitira ku kibuga cyayo gutyo. Ruben Amorim rero akavuga ati abakinnyi banje bameze neza, ariko si bameze neza gute? Niba ufite abakinnyi bakina imbere bose ari bashyashya ukambwira ngo bose bameze neza. Ikintu gihari nuko Manchester United kuba imaze kuba yarekura Garnacho agiye kwerekeza mu ikipe ya Chelsea, ikaba igiye kuba yarekura Rasmus Hojlund akerekeza mu ikipe ya Napoli, ikaba yaramaze kurekura witwa Marcus Rashford akajya mu ikipe ya FC Barcelona. Bivuze ko ikipe ya Manchester United byibuze aho kugira ngo izane abakinnyi beza igumane n'abandi yari ifite, ahubwo yarekuye abo yari ifite noneho izana abandi. Sivuze ko abakinnyi yazanye ari babi, ahubwo ikibazo ikipe ya Manchester United yifuza kuba ifite squad nziza ikomeye. Nkuko twagiye tubigaruka mu biganiro byatambutse, ikipe ya Manchester United nyuma yuko yashakaga witwa Carlos Baleba w'ikipe ya Brighton ikabona ko bitarimo kuza neza, irimo kwifuza rero umusore witwa Eduardo Camavinga w'ikipe ya Real Madrid ngo irebe uburyo ishobora kuba yamutwara. Ariko ikintu Manchester United izinjirana muri uyu mukino ni ukuzajayo igiye gushaka intsinzi. Kujya agiye gushaka intsinzi rero biraza kuba bisobanuye yuko umusore witwa Benjamin Sesko nawe aritezwe. Nakubwiye ngo muri iyi weekend hitezwe abataka bagiye batandukanye. Niba twiteze umusore witwa Haaland, tukitega witwa 𝐿𝐶𝐄𝐆𝐋𝐿, twiteze na Benjamin Sesko kureba ko hari icyo ashobora kuba yakora imbere ya Fulham, ndetse n'umusore witwa Richarlison w'ikipe ya Tottenham Hotspur, utibagiwe na Chris Wood w'ikipe ya Nottingham Forest. Dore ko ikipe ya Nottingham Forest yo izaja kwa Crystal Palace kugira ngo rebe ko yazitwara neza. Ikipe nanone indi kipe yo kwitega ni ikipe ya Everton, kuko yatsinzwe match ibanza, rero igomba kugira gute uyu munsi igomba kwitwara neza ku kibuga cyayo itsinda ikipe ya Brighton. Ese biraza kuba byakunda?
byose ni ukubirebera hamwe mu kiganiro kiri buze kuba cyakurikira. Ikintu nakubwira yuko ikipe ya Manchester United igomba kujyayo ishaka intsinzi yabo ya mbere ku ikipe ya Fulham. Ikipe rero ya Manchester City nayo ikazajya gushaka andi manota 3 akaba amanota 6, ndetse no ku munsi wo kwa mbere tukazamenya ngo ese muri kwene byagenze bite mu gihe twadutegereje match yo kwa mbere ikipe ya Newcastle ndetse n'ikipe ya Liverpool. Ikindi kintu gihari nuko ikipe ya Chelsea nubwo iri bukina uyu munsi, ikipe ya Chelsea nayo igomba kubashaka intsinzi kuko match ibanza yarayinganyije kandi yazanye abakinnyi bagiye batandukanye. Iracafite ba Cole Palmer, iracafite umuzamu wayo Robert Sanchez. Rero ikipe ya Chelsea nyuma yuko irimo gusinyisha abakinnyi bagiye batandukanye, ariko ni nako irimo gusohora abandi bagiye batandukanye. Raheem Sterling agomba kwerekeza muri Arabia Saudite muri Al Ettifaq nibishoboka. Alejandro Garnacho akinjira mu ikipe ya Chelsea. Xavi Simons we ngo ategereje kuba ikipe ya Manchester City amuhamagara ngo arebe ko yayerekezamo. Byose biraho ngaho, turaza kuba tugaruka mu kanya gatoya tubinonosere neza cyane. Babyeyi, twiteguye gute itangira ry'amashuri? Mubyeyi ufite umwana ugeze igihe cyo kujya mu ishuri ry'incuke, wowe ufite umwana ugomba gutangira mu wa mbere primaire, ese umwana wawe uzahaziga? Waramwandikishije se? Kubikora n'ubu. Niba ushaka guhindurira umwana ikigo wamaze gushaka hazimukira, wamusabiye umwanya, nawe mubyeyi ufite umwana wavuye mu ishuri, ese waba waramaze kumushakira ukazarisubiramo? Kubikora n'ubu, kugura ibikoresho n'ubu. Guteganya kuzagira uruhare mu igaburo ry'umwana rya saa sita ku ishuri n'ubu ngubu. Ubu butumwa ni ubw'umujyi wa Kigali.